मेरे प्यारे देशवासियों कखुले तुई दु तकते उ चिbai vek ule February thla tanga kanlo ha hlel em hun chu kanlo thleng le ta man ki ba ta income na hun kan nei chunjom le thei tur hi kalom tak zet zeta mi puite chunga lom thu ka soi tak meu ani प्यारी सी thumoi tak ne na in ne na ka thu soi nu thun ber chu पुनर्मिलना iti vida punar milnei ti ania obzia chu in tong le turin kamang thama yang chu ti na ni kanin thanda na zirin kanin hule don nia katina ania voina man ki bata kanin tong le thei hi kalom tak zet zet tani in lo dam that vek ka be se ya in chung te den dam thata ka in om ka be se ni fur hun kan thleng chole ta a घर में सब he hun hi hun lim omle minti har wang tu thatak kani आज से फिर एक बार हम voin man ki bata hian kan ram mi an na tho manga khotlang le ram in thak dang lam na nasa tak thlen tu tek chanchin kan soi do na ni kan nun phung hausa chanchin ro pui tak india ram mason na te kan soi ho le do na ni हमारी फरवरी से ka लेकर thian du tak te u February thla tanga voin Sunday thlen ma kha chu man ki bat program hian karil ru alu khan reng thina hemi chung hian le khathon le social media kal tlangin chanchin tam tak milo khil reng thina kalom tak zetani kan ram le khotlang ta na mal som na ni in bang lova radio lama thu soite kan kalpui thei ri lo lain nang ni chuan in na te in thul ve mi lova in thanna kan ma chon hun zonga kan thil ton tam tak te po in tan hlok puina aken tel ngei ka be se ni आज karami pui du tak tu kan ram le nam dan te kal puya mahlam hruai thei turamin than le wangin in chunga lom thu ka soi tak meu ani अपना अटूट 65 ni som ni pali in than pui kan nei kha khovel in than ro pui berania mi makta duai zaruk le somnga zetin vote an thla kani in than na hun thatak nei turami in pe thok tu zong te chunga lom thu soi sen lo ka ba ani karami pui du tak te u vo in ju ni som thum hi ni poimo tak mai ania kan tribal u naw te hian he ni hi holiday ti in an mang thin he ni hi ram dang ro rel tu te ti du da na nasatak do dal tu mi huai sen sidu kan huai sen na thunun thailo ne na in zomania vir sidu chuan san thali comrade sang tam tak te azom khoma british ho chu a ne ta ani hei hi engtika thlenge in 3m sang khazari songa le panga ani chu zale na indo na masaber thlen ma kumni vela khan jarkhana santhal pargana a nam unauten ram dang ro rel tu telaka ral thuam an lo la to ani British ho chuan kan san thali unaw te chunga poi khoina tam takan thlena khapna chihrang thrang pon siam bok ma se mi huai sen sidu le kan hu te chu he be na hian an huai sen na lan tirin heng jar khan ram fapa mi huai sen te in thoina hian aram mi puite min la fui rengani शहीद हो गए tu na chuan san thali tongin an pual la phakhat ilongai thlangu सीधा कानू बोल बुया मनावे 29 जन जहां दिसमरिया मरंग दो संतल उलका संतल हुंदो आंदोड़लेना इंग्रे कानून भंगोड़लेना जुमी बंजो एसपीटी एकेला गोइना जंगारे पैगान साड़ी कने झाम जा उनको होले बुया होले होले karam mi pui du tak te u hovel in lai chin na hluber enge nia in rian le nu manga ina hi ani nge yang tiru मां का दर्जा mani fa te ta na manga ina zong hlan tu an nia हर दुख सहकर min manga ina hi अपने बच्चे engtika ama kan rul seng lawang
kumin World Environment Day hi nu te puala campaign ni karil ruka chuta kan campaign ming turatan chuan thing pakhat nu te pualin ti ani do nani ram rang ranga tangin min thom na in ron tilanga he mini pualin thren khate chuan an nu te nen thing phunin an thalak te po min ron thon ani avalom om tak em nang ma ani emo in nu te ne na an pual in thing phun te mi ron thon zel ro nu te za na lan tir na tan thing phun ula chu thalak chu mi ron thon ula chu #plant for mother emo #ek per ma ke nam tia social media kalklangin thlak in pho chhuwa vek ka be se ni thian te u he malak na hian kan nu te kan thut zia atalan mai ba ka hlok na thatak pakhat kan dei tel chu kan leilung kan nu tan hian bo ruak thatak kan siam tel thei don ti na ani kum enga mochen atang khan thing phun lama ma kan la thaem ema chu chuan kan leilung tan hian mal som na nasatak a thlen ani chu wangin thei to pin hemi konga hian malak zel po itumila amrit mahotsaf kum somruk na pualin thei to pin kan nu te tan mal som na ni zel itumangu khwale tui du tak te u fur hun kan thleng chho mek zela ram rang ranga te po kan ma chon chho zel ani he tiang huna chung tin ten kan zon ber chu ni hliap ani thin tun tum man ki ba ta hian ni hliap dangdai tak chan chin soi ka tum mani Kerala a chuan ni hliap hian tangkai na tam takaneya Kerala huna atapadia karthumbi ni hliap siam chua thin nani heng ni hliap siam chua te hi online na hral chua thin nan ni boka heng ni hliap te hi Vatalaki Cooperative Agricultural Society te en kol na hnuai siam ania he ko tlang thruai tu ni ni hi kan women power a in ngat na se mani khruai tu te chu mei chia hli ran nia he society hian bamboo handicraft unit an din to bok kani tu na chuan heng mi te hian retail outlet le traditional cafe hon tumin adin buat sai mek boka an tumber chu an ni hliap le thil dang thal chau ni lovin namro puizia tar lan tumna akeng tel bok kani voina chuan thingtlang a tringin multinational company thlengin anzar phartoa hei tluka local for vakal entina tha om chuang lawang midang te tan malsom na ni itum zelang u karam mi puidu takte u thale hetiang huna hian Paris Olympic chu ain tran toang Olympic Games Indian player te fui turin in ngak vek bokang ti karing tlatani Olympic Games Indian team te tan du sakna kahlana Tokyo Olympic thread deng na chu kan zawaya kan ril ruwa ala thar rengani Tokyo akan player te khel dan chuan India Mizo atilom hle ani kha Tokyo Olympics atang khan kan in fiami te chu Paris Olympics atana in buat sa inata nan buai hleya player zong te hi kan tel vek chuan international competition zakua vela kan tel vek to ti na ani hei hi number lian takani Olympica chuan thil than khat chu avoi khatna tan mu tur omang shooting lama kan player te talent aron lang chuak me ka tin table tennis khel mi pale me cheti ma pani antling do boka tin kan shooter fanu te po shotgun team ma antel ve bok tu ma hian kan team player te po category ya wrestling le sakor khalna te antel do na chuta chuan an la tel ngai lovani in thriat thiam ngal karinga in fiam na lama phuna level danglam tak kan mudon ti in thetheo me kan la hiat reng karing thainga mozat kalta khan world para athletic championship a khan kan che thaem ema kan player te hian chess le badminton a flekan choya tuna chuan ram puma Olympic a po kan player te an che thatle ngei kan be se ni
अब पूरा देश hun rem chang masabera kan player team te mu tumin kakaldo na in zawai ayo in fuina le du sakna thu te kalau khilang खेलों में tum tumata na kan hashtag hi cheer for bharat ti ani do na ni kan momentum mang hian kan players te thei to pin kan thop do na ilo tel nge kan be se ni karami pui teu nang mani polin audio moi tak tu na hian ka play do na ni kan lo ngai thadon nia रेडियो क्वेट FM 93.3 से हिंदी शो नमस्ते क्वेट। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे कुवैत भारत संबंध के बारे में, कुवैत भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ता है। इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर nang point he radio program hi ingai thak nuwa mak itile ang karing he thil noya omjong jong hian soita ila diktak chuan hei hi Kuwait radio broadcast clip pani tuna chuan Kuwait chungchang kan soini in inga yang chuti ni chuan khoi tanga lo chuak nge hindi hi diktak chuan Kuwait sarkar hian national radio a program big atranani tin chu po hindi tong ngatin pathiani piangin dakar chen ve chung chu Kuwait radio a ti chua thin nani Indian culture rong ranga huam tel bok kani art khovel ne na inzom kan film le soi ho na te nei thin nani boka Kuwait sarkar le a khomi te chunga hetiang program hlok thak le thatak mai duan na chang an thria hi lom thu ka soi tak meu meu ani thian du tak te uram pum puya India culture choi moi ni zel dana hian tu Indian nge lom lawang tu na chuan Turkmenistan rama kumin mai tha khan nam hla phua tu pian cham voi za thum na man na nia hemi pol hian Turkmenistan president chuan khovela hla phua thiam point lar somni le pali telim atlang zarani heng lim zinga hian Gurudev Rabindranath Tagore lim atel ve ani chutiang bokin jun thla khan Caribbean ram pani Suriname le Saint Vincent and Grenadines a chun India ram ro hlu chu thanem nga takin lom na hun an mangbok ani Suriname Hindustani community chuan kumtin juninga hi Indian arrival day le diaspora day ta nan mang thina Hindi ba ka hian Bhojpuri po heta hian an mang na sa hle ani Saint le Grenadines om India nam chuak kan unaw te po sang rukvelan om boka an ro hlu hi an chuang em vekani pom le shoro puitak nen ju ni khat khan Indian Heritage Day an mang vekani hetianga India ro hlu le nun phung ti zau hi khovel mun rang ranga mu ni in India mi tan chuan om katitak meu meu ani thian du tak teu tun thachung khan khovel pumin yoga dai voisom na chu thanem ngai takin an mangani kha Srinagar Jammu and Kashmir yoga boat sai yoga program boat sai po katel veya Kashmir a chon thalai rualin an unaw tele an fanute nen thanem ngai takin yoga day kha an mangani Saudi Arabia rama voi khatna tan me se pakhat Al Hanav Sat chuan common yoga protocol chu akai ruayani Saudi me se pakatin main yoga session azirtir pasak per ani रेड सी के बीचेज पर tui puisen kama nail lui kama le pyramid ma ate mi makta doi tam takin yoga an tilai thalak chu alar hle boka अपने मार्बल बुद्धा tin Myanmar Maroi Jaya Pagoda Complex Marble Buddha statue awang mingthang chu khovela lar hle boka ju ni somni le pakhat khan he hmuna hian yoga session nei tran nani boka
hei ba ka hian Bahrain rama rual ban lo no pang tetan श्रीलंका में yoga special camp buat sai ani bok tin Sri Lanka a UNESCO heritage site awang hing thang Gale Fort a yoga season treat in plak nei ani bok ऑब्जर्वेशन in America ram New York ka observation deka po मार्शल आइलैंड पर भी mi ten thahem ma takin yoga an practice boka योग के कार्यक्रम में यहाँ के राष्ट्रपति President hian Marshall Island na ahoi khatna ta yoga day prokril nian tham एक बड़ा योग nia दिवस tel का ve कार्यक्रम bokani हुआ, जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री yoga day tel ka thian zong zong te chunga thin lung takin Yani lom thu ka soyani दुनिया के कोने in hnen angen nakani boka yoga hi ni khat chau tilavin ni tin kanuna practice zel ulaka dua chu chuan thil tha thir thiam na apek ngei cheu karing bok ani जिनकी thian du दुनिया tak भर teu में khove mun sang sanga India thil siam tam tak mamo na sang hle maya भारत के किसी लोकल प्रोडक्ट को tual chung India thil siam pakhat chu khovel pum huwa pa akal lai kan mu hian chuan om taka kan ti ani hi alom om ka ti hle अराकू कॉफी chu Araku coffee ani अल्लूरी सीताराम Andhra Pradesh sa Alluri Sitaram Raju district a Araku coffee hi atam thayang ber siam chu ania arim tui takawangin riat ahloi ema tribal chung ka nuai khatli achan ve vel chu Araku coffee china hian ain nam noi me kani Girijan cooperative hian Araku coffee in mun sang taka thlen na konga hian mun poimo taka changa heta hian lo nei tu unaw tin zom khom na konga na athoka कॉफी की Araku coffee ching turina fui bokani hlo chua tam takan nei rualin za omna nun an nei chome bokani बहुत बढ़ गई voi khat chu आंध्र प्रदेश के Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu garu nen Visakhapatnam a he coffee hi in na hunrem chang tak kan nei thei lau boka इसके टेस्ट he coffee hi amak khop mai कमाल की होती Araku coffee hian khovel puma कॉफी fakna le choi moina tam tak adong to ani दिल्ली में हुई Delhi a G20 summit nei lai pokhan he coffee hi anuarin ahluar hle आप भी chan sinei vele Araku coffee hi lo enjoy ve nge yang che लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने thian teu Jammu Kashmir kan ni puite po hi tual chung thil siam chu konga khovel pum huapin an nu fual big lo जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया thakal ta chunga Jammu Kashmir a thilati te hi rammi puite tan en ton klak takani पुलवामा से स्नो पीच be chikhat खेत snow peas consignment masaber chu Pulwama atangin London a thon nania की कश्मीर में mithan kha chuan he ngai dan hi an neya engwangin nge Kashmir a thlai chi rang rang exotic tak tak ta hi khovel me pa kan ron thuai lawang पूरा ti in Chakura khua a Abdul Rashid Mirji chu ma ron lam hasaber tu ania गांव kho chunga lo nei tu dangte किसानों की जमीन inzom khomin एक साथ snow peas chin na an thok tan ta a उगाने का काम शुरू किया re lo te ya Kashmir atangin देखते an be chikhat पी snow peas chu London a an thon thleng ta ani इस सफल he hotlina hian Jammu Kashmir mi puita hausak na kong thar ra hong ani नए द्वार he tiang thil dang lambi khi kan ram hian atla cham lo reng ani प्रोडक्ट chu tiang thil chu hashtag my products my pride mangi ni khral thia i share thei zel bokani विषय पर thian du tak te u voin hian Sanskrit tongin thil soi ho na tlem te kan chan do nani bam priya devashin adei aham kinichit charcha Sanskrit basa hiam arambe कि मन की बात engwangin nge man ki pata hian Sanskrit tongin ka soi ngal mai ti ingai to mai thei की वजह है a chan chu voin hi Sanskrit nen inzom hun bi kani wangani अवसर ju ni som thum hian All India Radio in Sanskrit bulletin an ti chu kum som nga na ani अपने प्रसारण के 50 he bulletin hian kum som nga chung zat chumi tam tak 50 वर्ष Sanskrit tong nen inzom na nei reng chungin a om ti rani कितने All India Radio te chung ko te chunga kalom hle ani Sanskrit hian Indian thiat na le science lama mason na te a tho hlok hle ya Bengaluru mi tam takin an chor tangkai em bokani Bengaluru kubona hian park a oma कल बेंगलुरु hetami ti hian he park a hian namdan thar an ne ani
helai Bengaluru Kubon Park a hian kar khata voi khat pathian ni piangin naupang thalai le upa te chu Sanskrit tongin anin pia a hei mai nilovin heta hian Sanskrit tong po in debate session tam tak buat sai thin nani an malak na ning chu Sanskrit weekend ani website kaltlangin samasti gupji chu alotat to ani शुरू हुआ ये प्रयास बेंगलुरु वासियों के बीच he malak na hi ni nga moza kalta tangkhana in chana अगर हम सब Bengaluru mi pute zinga alar ta thuaya chu tianga beina chuan kan telve vekani chuan he tiang khovel tong hlui le scientific takatang hian zir tur tam tak mi puiten kan nei theido nani मन की बात के इस एपिसोड karam mi pui du tak te u he episode ta man gi pa ta in lo telve wang hian aro pui leni सिलसिला tu na chun he sequence hi ama ang bukina kal zel to do na अब से एक सप्ताह tu na changa kar khat nuwa rat yetra thiang hlim hi alo in tan le toang मेरी कामना है कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा Mahaprabhu chu karam mi pui zong zong hne na om reng ro se Amarnath yetra po ain tan to a और अगले कुछ दिनों में tin ni nga mazat nuwa chuan Padarpur in do na po alo thleng to do na ni होने वाले tin hei ba ka hian त्योहार भी है biskut chi hun thar te po kan mabak bok tin asadi ku te po alo omzel boka ku zong zong atel theu tur le in hun man dan te miron share turin kangen du cheu ani आपके साथ man ki bata thalea dam takin kanin mule ka bei sei ani chumi ma chu nangmali ichung te ka thatakin iloin koldonia kalome namaskar